Wadi-inĩ ya Mũgwanyoni Kĩharũ kaunti-inĩ Murang'a, aikari marokire gũtũngwo nĩ kĩeha thutha wa mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 28 kũraga ariũ ake erĩ na thutha ũcio gũcoka gwĩthara. Evans Kang'ethe ũrĩa nĩ ithe wa Samuel Irũngũ wa mĩaka 7 na Brighton Mwangi wa mĩaka 3 arerĩkana gũtabania gĩko kĩu kĩa ũnyamũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ thutha wa kĩrĩa kũrerĩkana nĩ ngarari gatagatĩ gake na nyina wa ciana icio ũrĩa marahĩtanĩtie na araingatwo kuma mũciĩ hĩndĩ ciana iratigwo na ithe. Jana tulipigiwa simu tukaambiwa tuende huko kwa Kang'ethe tumuangalie na tuangalie watoto. Mwenye alipigiwa akasema hawezi kukuja. Mwenye alipiga simu akaambiwa akuje ateremke huko amuangalie, lakini hatukumkuta huko, alikuwa ameenda. Tukakuta mtoto mdogo hapo kwa kiti, hatukuona huyo mwingine. Watoto walikuwa huko kwa nyumba wakakatakatwa, tumewakuta huko wamelala. Kũringana na aikari arĩa mauma na marakara maingĩ maugĩte Kang'ethe ararĩ na mĩtugo ĩtararĩ mĩrũngĩrĩru, kuona ona nĩ arambĩtie kũhũthĩra bangi. Msukia ametoroka saa hii, lakini jana kitu kama saa 1 usiku bado alikuwa analandalanda huku juu. Watu hawakuwa wanajua kama amefanya hii kitendo. Nilikuwa nimempeleka, mimi mwenyewe na mzee mwingine tulikuwa tumempeleka polisi. Tulikuta babake kama amemweka chini kwa barabara akimchapa, anamuitisha samba. Yeye alikuwa anaitisha samba. Mimi mwenyewe nikachukua hatua, nikakuja huku nikauliza mamake kama hiyo ni tabia mzuri. Mamake akaniambia tuende na babake huko police station, Tikwa police station. Tukapiga ripoti. Sasa the following day nikaambia babake akuje aniambie chenye itafanyika. Hawakukuja kutuambia ripoti yoyote. Sasa jana ndio hiyo vituko tulisikia imetokea. Akiaria na andĩki a mohoro, nyina wa mwanake ũcio Annie Njeri augĩte mũriũ nĩ akoretwo atarĩ na mĩtugo mĩega ĩrĩa kwa mahinda ĩratũmaga mahĩtania na mũtumia wake, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩire mũtumia ũcio gũcoka kwao. Wale wako nyumbani kwa doa, tunataka Mungu amasaidie kwa sababu kuna maneno mengi. Sasa mtu akiwa nyumbani akaangalia mume wake vile manakaa. Ya kwanza tuombe Mungu atusaidie kwa watoto hawa wetu. Njeri nĩongereire kuuga atĩ kiumia kĩhĩtũku Kang'ethe nĩamũhũrire akĩenda amũgaĩre mũgũnda wake wa kũrĩma. Tabia za Kang'ethe zilikuwa baya sana, hata alikuwa anatutukana huku. Hata hiyo ingine tulikuwa tumetoka Nairobi, baba yake akaenda huko Gĩtaro kunyolewa, wakateremka. Akamwambia si ulikataa kunipatia shamba, nataka kukuua. Sisi tunaomba ashikwe, afungiwe, ashike adabu. Rĩu nĩahoete maabitha a borithi meke mĩtũkĩ gũikia mũriũ ngono, kuona ona maretigira aya kũmagera ngero. Ako na maneno mengi mabaya. Sasa tunaomba Mungu atusaidie hii kijiji yetu, hata huku Gĩtaro hata wapi hajiona maneno kama hayo. Sasa tunataka Kang'ethe achukuliwe hatua kutoka kwa serikali. Maafitha a borithi nĩ maambĩrĩirie mĩhang'o ya gwethana na mwanake ũyũ. Ngiribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.